So mga wiklaki no, natadrila Kuya Brian wiklaki no. So mingit taron. Kuya Brian pahuway. Ya, wiklaki hapon. Giluan si Kuya Brian wiklaki. Giluwag tanduay. So kita-kita rin tayo wiklaki kay medyo layo dito tong kuno no. Suno no dito pada pita. So kita ata dito. Bye bye. Oh, tingnan na ito ya. Grabe, abot na kita mo wiklaki no. Taasas tubig wiklaki eh. Kada gabi mo gud ulan diri wiklaki. Di mo ginana ato ni Agyo. Katulas na naan mi. Ito nasa pruda mo. Diyan tubig ato. Lapaw na to. Grabe no. Minus isdaan wiklaki. Pantat lang. Pantatalwan. Sige lang, tingnan ka pala to. Kaya ito wiklaki oh. Lago. Paon. Di mga pumibal ano po wiklaki. Sulog ng kaya ko. Taas mo yung tubig wiklaki. Yung pang ma. Nope. Gitulon sa turag suy wiklaki. Atay, turag suya. Ya, may kaya gitulon pag yun. Ang kuan. So nakaisa na tamo wiklaki no. Ay. Init kay kana landong. Mas nimit ka itong init good kaya para magklarong lagong to ba. So kaisa na ito wiklaki no. So bantay mo wiklaki watay kauban ron busy kay sila wiklaki. Ako rin available good. Ito wiklaki na itong trabaho man. Tilapia mo wiklaki. Tilapia gamay. So mo wiklaki no, morto wiklaki no, ulan no wiklaki. So kita-kita dito kay mic dito. Natong isa kauban ako dito. Wiklaki gyapon. Bye bye. Minus mata diri dito ta kay daghan. A few moments later. So mo to wiklaki no, ambot lang asa na yung dala na wiklaki. Ay, dito ka sa pagdali natin. Ambot asa na yung dala na. Pagtir mo David. Kami oy. Nasugod na nila yung wiklaki. Bakti ayaw mag-away, napipos mo na kapatid. Okay to wiklaki lang. Birthday. Happy birthday. Good. Sa akong birthday. So, kaon sa tamo wiklaki no. Ano balay sa mga? Ya. Ano sila? Ay, dito ako rin kaon diri. Ha? Narito kon? Ha? Busog daw siya? Kira ba wiklaki? Tugod sa tawag wiklaki no. Galaw-gawa. Oh, mga wiklaki no, nato diri no. Nauna tamo wiklaki gid. Ako tanggol. Ito na, manusan to.
Another wait lang, no? Flowing wait lucky, oh. Flowing. Ano ba sa flowing wait lucky? Direct mo siya wait lucky, flowing, di kan slalom. Muna yung source of tubig din yung wait lucky, no? Sis. Kami sini, nanti sekolah bisa Lui. White case. Ngaon, atong utruha o pagkatisa, atong ngupot ay kapitan. So, more to wait lucky, no? Bye-bye. Uy, kalaki.